Kiliziya Gaturika ikomeje gutakambira leta yisaba gufungura paruwasi na santarari zayo bimaze igihe bifunzwe. Gusa kuri ubu bikaba byaramaze kuzuza ibyangombwa byasabwaga kugira ngo habe hafunguye ndetse hari gusengerwa. Leta y'u Rwanda yafunze paruwasi 47 na santarari 474 za Kiliziya Gaturika. Rero Kiliziya Gaturika ikomeje gutakambira leta yisaba gufungura izo paruwasi na santarari zayo. Mu Rwanda hafi 1/2 cya za santarari Gaturika zafunzwe mu nkubiri yo gufunga insengero za Kiliziya, imisigiti bimaze iminsi biri mu gihugu. Ibi bikubiye mu cyegeranyo inama y'abepiskopi Gaturika mu Rwanda yerutse gushyira hanze. Iki cyegeranyo kirerekana ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya Kiliziya Gaturika kitoroshye. Kwisonga iki cyegeranyo kiragaragaza ko mu Rwanda hose hafunzwe za paruwasi 47 muri paruwasi 231 mu gihugu hose zo muri diyosezi 9. Ibiboneka muri iki cyegeranyo mu buryo bw'imibare birerekana ko muri santarari hafi 1/2 zingana na 474 zafunzwe muri santarari 943 nazo zikaba zibarizwa muri diyosezi 9. Ibikubiye muri iki cyegeranyo byerekana ko diyosezi ya Kibungo iza kwisonga mu zafunzwemo paruwasi nyinshi kurusha izindi. Paruwasi 22 zibarizwa muri diyosezi ya Kibungo, 14 zarafunzwe. Nyamara icyegeranyo kivuga ko nta paruwasi n'imwe yafunzwe muri diyosezi ya Cyangugu, Nyundo na Ruhengeri. Diyosezi ya Kibungo kandi ikomeza kuza ku mwanya wa mbere nk'iyafunzwemo za santarari Gaturika nyinshi. Icyegeranyo cyerekana ko muri santarari 101 97 zose zafunzwe. Santarari zisigaye zikora 4 zonyine gusa. Naho diyosezi ya Byumba ihita ikurikira ya Kibungo. Imibare ya Kiliziya Gaturika mu Rwanda igaragaza ko muri santarari Gaturika 109 zo muri Byumba izigera kuri 25 zigisengerwamo, naho izindi 84 zikaba zo zifunzwe. Diyosezi zifite santarari nkeya zafunzwe harimo diyosezi ya Gikongoro ahafunzwe santarari 23 muri 72. Muri diyosezi ya Cyangugu ho hafunzwe santarari 25 muri santarari 83. Amajanisha yakozwe na Kiliziya Gaturika mu Rwanda arakomeza gushyira diyosezi ya Kibungo ku mpuzandengo yo hejuru. Iri kuri 63% ya za paruwasi zafunzwe ndetse na 96% ya za santarari zafunzwe. Iki cyegeranyo cy'inama y'abepiskopi Gaturika mu Rwanda kigaragaza uko ikibazo cy'ifungwa ry'ibikorwa remezo bya Gaturika gihagaze. Ku musozo wacyo kiragira kiti: dusabirane ngo umuryango w'Imana ukomeze kuba Kiliziya Kristo yifuza hose. Gusa nta ngamba zo mu gihe cya vuba cyangwa zo mu gihe kirekire Kiliziya Gaturika mu Rwanda iratangaza mu gukemura iki kibazo. Bamwe basanga ari ingume. Ntihanagaragazwa niba haba hari ibiganiro hagati ya Kiliziya Gaturika mu Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwite bwa Leta y'u Rwanda mu bijyanye no kuba izo paruwasi na za santarari byafungurwa. Gusa twibuke ko Kiliziya Gaturika rimwe mu bafatanyabikorwa ba leta bakomeye cyane, aho amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye ibyinshi bya leta byegamiye kuri Kiliziya Gaturika. Ibikorwa byinshi bya Kiliziya Gaturika bigaragara cyane muri gahunda zo kubaka no gusigasira umuryango nyarwanda, uburezi n'ubuvuzi n'ibindi. Benshi mu bayoboke ba Kiliziya Gaturika n'abandi batakibona uko bajya guterana bambaza cyangwa bahimbaza Imana. Bamwe muri bo bakaba baherereye mu bice cyane by'icyaro. Bari heruka ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yavugaga ko kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka hari hamaze gufungwa za Kiliziya, insengero n'imisigiti bikabakaba 10,000 mu gihugu hose. Vanini yatumwe izi nsengero, amakiliziya n'imisigiti bifungwa nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye abivuga kenshi mu biganiro yagiye aha abaturarwanda. Yavugaga ko
ari impamvu yo guca akajagari kari kamaze kuba mu nsengero n'imisigiti ndetse na za kiliziya mu Rwanda, ndetse no kwanga ko hari abavugabutumwa bitwaza umurimo bari gukora bagacucura rubanda utwabo. Ubwo bimeze bityo, hari icyizere cy'uko izi nsengero, amakiliziya ndetse n'imisigiti byafunzwe byakongera bigafungurwa, kuko ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Musabyimana Jean Claude yitabiraga umuhango wo kwimika umwepiskopi mushya wa Diyoseze ya Butare, Musenyeri Ntagungira Jean Bosco, yatanze ihumure kuri iki kibazo, avuga ko leta iri kwikusanya kugira ngo yongere ikore ubugenzuzi bw'insengero na za kiliziya zaba zujuje ibisabwa, nyuma zikemererwa kongera gukora. OMORA TV tuzakomeza kubakorera ubucukumbuzi ndetse n'ibindi bijyanye n'iyi nkuru yo gufunga no gufungurwa kw'insengero. Ibyaba byabonetse mu bijyanye no kuba zafungurwa izari zafunzwe tuzabibabwira. Ubaye utarakora subscribe kuri OMORA TV, nyamuneka ndagusabye kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda.